now, let's go now. In the front now, in the back now, let's go now. Ladies! That's for the struggle. That's for the pain. That's for those dark nights. Come on and sing it with us, y'all. Jesus, you are. Jesus, you are. Jesus, you are. You are Jesus. You are my sun right after the rain. Yes, sir. Wherever you are. I just want to be closer. Just wanna be near. Yes, I do. Sing it with us, y'all. Don't you know that I've been looking for you? I realize nothing else will satisfy Nothing will me. satisfy. Yes, sir. So glad. Now that I'm changed, no one can keep Come on me again. away. Don't you know that? Hey. Realize, Father, Realize nothing, nothing else will satisfy nothing will me. satisfy. Hey. Now that I'm changed, no one can keep me away from you. So I want you to remember, no matter what happens tomorrow, God's got it all under control. All things work together. Come on. ¿Están felices? Sí. A ver, un aplauso más. Sí. Hoy también vamos a tener un documental de 60 años de nuestra misión. Y después de esto, como también vamos a tener el grupo Canto de Esperanza, y puedan estar atentos, ¿no? Sí, vamos a presenciar, como el documental, los 60 años de la misión. El pastor Oxupar nació en Sonsan, pueblo de la ciudad Kumi, en el año 1944 durante la ocupación japonesa. Pasó su niñez en medio de la pobreza y hambruna de la guerra coreana, la cual estalló poco después de que perdiera a su madre cuando tenía 8 años. Trató de escapar de la inevitable hambruna y frustración de la vida diaria, pero lo único que consiguió fue el peso de la culpa sobre sus hombros. Fue invitado por un anciano de su iglesia a formar parte de una escuela misionera evangélica establecida por misioneros de Estados Unidos y el Reino Unido. El pastor Oxupar, quien deseaba entregar su vida al evangelio, ingresó como estudiante de la primera generación. La primera persona que notó el cambio del pastor Oxupar fue su padre, por lo que decidió darle todo su apoyo. Luego de graduarse de la escuela misionera evangélica, pero sin tener a dónde ir, el pastor Oxupar decidió viajar a un lugar que solía visitar para ir a predicar cuando era un estudiante de la escuela misionera, la villa Apcocton. La villa en Apcocton, donde nadie acostumbraba a visitarlo, fue un tiempo en el que aprendió a buscar y confiar únicamente en Dios. Por más que el pastor Oxupar continuó pasando hambre y pobreza, su corazón era más feliz que el de cualquier otro. Después de mudarse a Kochang, Changpali, en tan solo 1 año y medio, más de 100 personas recibieron la salvación y cerca de 40 personas comenzaron a asistir a la iglesia. El pastor Oxupar comenzó a descubrir la gran felicidad que le podía dar el vivir como predicador del evangelio. Y desde entonces, Dios comenzó a enseñarle la vida espiritual. En 1965 se enlistó en el servicio militar. Para él, el ejército era un nuevo lugar para evangelizar. Mientras disponía todo su tiempo en predicar el evangelio, Dios le proveyó en todas sus necesidades. Después de finalizar su servicio en el ejército, el pastor Oxupar no tenía casa o iglesia a la cual pudiese regresar. A pesar de los obstáculos, el pastor Oxupar avanzó de acuerdo a la voluntad de Dios. Organizó un grupo de maestros de la Escuela Bíblica Dominical para Niños y comenzó a evangelizar a niños a escala nacional.
Durante las vacaciones de verano, mientras visitaba muchas iglesias para predicar el Evangelio, el pastor Oxupar descubrió que los santos que han nacido de nuevo necesitan el cuidado de un pastor nacido de nuevo. Movió su ministerio a la ciudad de Daegu con el objetivo de entrenar a evangelistas. Sin embargo, la idea de que aún no estaba listo predominaba en su corazón. Una vez más, Dios empujó al pastor Oxupar para avanzar por la fe. Desde entonces, el testimonio de fe que recibió a través de sus hijos y de las incontables experiencias se han convertido en un fundamento de entrenamiento para la formación de evangelistas. En 1976, el edificio de la iglesia de Daegu era un salón vacío y modesto, pero el pastor Oxupar comenzó una escuela misionera confiando únicamente en la voluntad de Dios. Tras haber iniciado la escuela misionera, el pastor Oxupar no tuvo más alternativa que orar. Primero oró por comida, pero de pronto descubrió que se encontraba orando para que el evangelio fuese predicado en todo el mundo. Señor, ¿quiénes son las personas que viven en las tantas islas del Pacífico? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que visten? Danos la gracia para que podamos predicarles el evangelio. Permítenos predicar el evangelio mediante libros y transmisiones en los medios de comunicación. Permítenos enviar misioneros a todos los países del mundo para anunciar el evangelio. Al finalizar su oración, cuando abrió los ojos, descubrió que estaba de vuelta en el desgastado local de la iglesia, de rodillas en el helado piso. Mientras que algunos tomaron tal esperanza como sueños absurdos, una por una, cada oración se hizo realidad de forma asombrosa. La escuela misionera que comenzó con una oración, hoy se ha convertido en una gran fuerza de apoyo para la misión Buenas Nuevas, compartiendo el evangelio en todo el mundo. Fue la total confianza en la palabra de Dios por parte del pastor Oxupar lo que permitió la fundación de la escuela misionera. El corazón de Dios, escrito en la palabra, venció todas las circunstancias y adversidades. Actualmente, más de 100 misioneros se encuentran en el extranjero predicando el evangelio y ellos también han formado escuelas misioneras en cada país. Recientemente se ha establecido la Good News Theology School en Nueva York, una escuela que trabaja arduamente para la formación de evangelistas y para fomentar el intercambio entre pastores y creyentes. La misión Buenas Nuevas envió a sus primeros misioneros al extranjero en 1989 y desde entonces ha estado predicando el evangelio de forma activa en todo el mundo. Libros han sido traducidos en diferentes idiomas y han sido leídos por un gran número de personas alrededor del mundo. Las prédicas del pastor Oxupar son transmitidas semanalmente en varias plataformas de internet y estaciones de radio de Norteamérica y el extranjero. La estación de transmisión GBS Kenia se estableció en el año 2009 para difundir la obra misionera en África, la cual sirve como punta de lanza en el esparcimiento del evangelio para el este de África. El pastor Oxupar viaja por el mundo sin cesar predicando el evangelio. Su labor y mensaje están presentes en distintas plataformas y medios de comunicación, haciéndolos de esta manera accesibles y disponibles en cualquier momento para todos. En 1986 se llevó a cabo el primer seminario bíblico en Mugunghwa, Busan, bajo el tema El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Este fue el punto de partida para el esparcimiento del evangelio. Actualmente, los seminarios bíblicos son llevados a cabo anualmente en ciudades de todo el mundo. Durante la pandemia por COVID-19, Dios abrió el camino para que el evangelio pudiera ser predicado en todo el mundo a través de los medios masivos. Como resultado, en la primera mitad del 2021, el primer seminario bíblico fue transmitido en 662 estaciones, en 62 idiomas y en 125 países. Dios transformó la crisis global en una oportunidad para que el evangelio fuese predicado en cada rincón de la comunidad global que no pudo ser alcanzada de manera física. El mundo entero fue cubierto por el evangelio, algo que ningún otro evangelista había logrado antes.
Con el fin de confortar el corazón de las personas y de dar esperanza a través de la música, el pastor Oxupar fundó al Coro Gracias. A pesar de las deficiencias existentes, el coro fue formado con la esperanza de que se convirtieran en el mejor coro del mundo, y en el año 2009 obtuvieron el primer lugar en el Festival Internacional de Coros en Jeju, Corea del Sur, luego en Busan, Corea en el 2010, seguido por el primer lugar en el concurso de Montreal, Suiza, y en el concurso de Riva de Garda, Italia en el 2014. Finalmente, ganaron el primer lugar en el concurso coral internacional de Mardoverdorf, Alemania en el año 2015. El Coro Gracias presenta la cantata de Pascua y la cantata navideña en más de 30 países diferentes mediante los campamentos mundiales, un evento de talla internacional que siembra sueños y esperanzas en la juventud. Donde sea que el Evangelio es predicado, América, Europa, Oceanía, incluso en las remotas áreas de África, el Coro Gracias está presente. Ahora mismo, sus canciones están guiando a numerosas personas hacia el amor de Dios. El cambio en la juventud produce el buen desarrollo de la familia, de la sociedad y la nación. El pastor Oxupar estableció la Fraternidad Internacional en el 2001, esperando que los jóvenes que conoció mientras predicaba el Evangelio en el extranjero pudiesen ser libres de problemas, tales como la violencia, las drogas, los problemas familiares y el alcohol, y que pudiesen cambiar a través del amor de Jesús. Hoy en día, IYF es un lugar de encuentro y de intercambio en donde jóvenes de todo el mundo pueden convivir y mantener contacto con un mundo más amplio. Un lugar que los jóvenes tienen un papel importante, proponiendo soluciones reales ante los problemas globales, soluciones basadas en valores cristianos. Los jóvenes, siendo las estrellas que alumbran el mundo, están siendo guiados para vivir una vida donde ellos duermen felices y despiertan con esperanza. El pastor Oxupar ha implementado la educación para el desarrollo del intelecto con el fin de que los jóvenes desarrollen una mentalidad sana y puedan convertirse en líderes del futuro. Funcionarios de diferentes gobiernos han reconocido los resultados de dicha educación, por lo que han organizado encuentros entre el pastor Oxupar y sus jefes de Estado. Dichas autoridades han quedado convencidos de la importancia de esta educación y han comenzado a promoverla. Las entidades gubernamentales que han conocido al pastor Park no solo han abierto sus corazones a esta educación, sino también al Evangelio. Actualmente, IYF promueve con los ministerios de gobiernos sobre los procedimientos para que la educación para el desarrollo del intelecto pueda aplicarse de forma oficial en las instituciones educativas de cada país. Con el sueño de lograr la evangelización mundial mediante la unión del cristianismo a través de las Sagradas Escrituras y por medio de la reforma espiritual y la unión entre pastores, en el año 2018 el pastor Oxupar estableció el Congreso de Líderes Cristianos CLF en Nueva York, luego de percibir la gran necesidad de los pastores que practican el ministerio del arrepentimiento y la fe, y con el objetivo de resolver los problemas que hoy enfrentan el cristianismo. El pastor Oxupar comparte la palabra con los pastores a través del CLF para que continúen ministrando como hombres conforme al corazón de Dios, tal y como se muestra en la Biblia. Cada año en Nueva York se celebran 2 congresos mundiales de CLF en el mes de marzo y noviembre. Al igual que en otros países, grandes y pequeños congresos están trazando camino hacia una historia asombrosa en la cual pastores de todo el mundo predican el Evangelio juntos, superando las barreras de la doctrina y las denominaciones. Ya han pasado 60 años desde que el pastor Oxupar comenzó a predicar el Evangelio. Existe una razón por la cual el mundo entero ha puesto atención en su labor, y es porque ejerce una influencia positiva al predicar la palabra de Dios. Es considerado un verdadero líder de esta era, ofreciendo cambios prácticos en la vida y no una educación basada en teorías y conocimientos. El pastor Oxupar promueve la Biblia como único fundamento. Actualmente, incontables pastores de todo el mundo han decidido apoyar al pastor para esparcir el Evangelio. Hace 60 años, el pastor Oxupar decidió confiar únicamente en el Evangelio. Hoy, él continúa conservando ese mismo espíritu gracias a que vive dedicado a orientar a incalculable número de personas para que se conecten con Dios. 세상 죄를 지우하는 하나님의 어린 양이로다.
우리가 씻어졌고 We are washed. 거룩해졌고 We are sanctified. 의로워졌다. We are justified. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에도 인터 redemption 영원히 우리를 온전하게 했습니다. Sí. Estamos muy agradecidos a Dios, ¿no? Dios derramó su gracia a su siervo y esa gracia llegó a nosotros. Hoy también Dios quiere de nosotros. Y vamos a invitar, ¿no? Como al grupo Canto de Esperanza, con la alabanza Sé Fuerte y Camino Angosto. Pues también, ¿no? Coro Nueva Alegría va a presentarnos. Sí, demos un fuerte aplauso, ¿no? Al Canto de Esperanza. Sí, Dios en esta oportunidad quiere hablarnos a través de su siervo, ¿no? Dios nos dio tanta gracia en esta noche. Amén.
Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo él, esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo él, esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén.
camino angosto para andar. Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La. Elegiste un camino angosto para andar. Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar y en una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. La. Es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te aquejan y te hacen desesperar. La. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. La. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. La. Sí, damos un fuerte aplauso, hermanos. Quisiéramos escuchar más, pero por el tiempo vamos a recibir ahora al expositor. Y recomendaciones, su celular poner en modo silencio, por favor, para que no interrumpa como la predicación, para que podamos escuchar la palabra. Amén. Sí. Hoy, ¿no? Como esta noche estamos agradecidos a Dios, también muy felices, ¿no? Porque la bendición de Dios será derramada en nuestros corazones. Sí. Y hoy como también, ¿no? Nosotros podíamos estar en diferentes lugares. Dios a través de la visita de su siervo nos está bendiciendo Bolivia. Sí. Vamos a invitar, ¿no? Al expositor, Pastor Parra. Demos un fuerte aplauso, hermanos. 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. Sí, buenas noches a todos hermanos, mucho gusto. 예, 여러분께 만나 뵙게 되어서 너무 반갑고요. Estoy muy agradecido, ¿no? por encontrar a ustedes. 또 여러분들 앞에 이렇게 하나님의 말씀을 전할 수 있어서 너무 감사합니다. Estoy muy agradecido ante Dios también porque me ha dado esa oportunidad de compartir con ustedes.
예, 우리 오늘 저녁에는 요한복음 2장 말씀 보도록 하겠습니다. En esta noche vamos a buscar, ¿no? El libro San Juan capítulo 2. 여러분들 가지고 계신 성경 요한복음 2장을 펴주시기 바랍니다. Ustedes tienen el libro San Juan capítulo 2, vamos a encontrar. 2장 1절 말씀부터 읽겠습니다. Desde el versículo 1 voy a leer. 사흘 되던 날에 갈릴리 가나에 혼인이 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. 예수와 그 제자들도 혼인의 청함을 받았다. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 포도주가 모자란지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 너희 저희에게 포도주가 없다 하니 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? 예수께서 가라사대 여자 연하와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 못하였나이다. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 그 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os diere. 거기 유대인의 결례를 따라 두세 통 드는 돌 항아리 6이 놓였는지라. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 예수께서 저희에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신즉 아구까지 채우니 Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. 이제는 뜻은 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 Entonces le dijo, sacad ahora, llevarlo al maestrasala, y se lo llevaron. 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고 어디서 났는지 알지 못하되 물도온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. 예수께서 이 처음 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 예, 11절 말씀까지 읽어드렸습니다. Esta noche hemos leído hasta el versículo 11. 저는 한국에서 왔는데요. Yo vine de Corea del Sur. 여기 볼리비아 라파스 해발이 좀 이렇게 높아서 Aquí llegando a la ciudad de La Paz tiene una altura muy alta, ¿verdad? ¿No? 조금 생활하기가 조금 힘듭니다. Entonces esta noche es poco difícil pensar, no profundamente. 말도 이렇게 빨리 하면은 숨이 갑자기 차고 Entonces hablando rápidamente me fatiga también. 막 계단을 이렇게 올라도 숨이 차고 그렇습니다. Entonces subiendo también las gradas también me hace, ¿no? Fatigar. 내가 작년에 우리 스쿨에 와서 우리 청소년들 월드 캠프를 한번 한 적이 있습니다. El año pasado también yo visité a la ciudad Sucre, ¿no? Por el campamento mundial en Sucre. 스쿨에서 월드 캠프를 하면서 너무 참 이렇게 은혜를 많이 입었습니다. Estaba preparando campamento mundial en Sucre, Dios derramó su gracia. 우리 볼리비아 젊은 학생들 순수하기도 하고 Mirando los jóvenes de Bolivia puedo ver, ¿no? Tiene muy puro. 또 하나님의 말씀도 잘 듣고 También escuchaba muy bien la palabra de Dios. 정말 이 학생들의 마음 안에 예수님을 넣어주고 싶은 마음이 많이 들었습니다. En verdad tenía mucha gana de transmitir la palabra de Dios. 사람의 마음 안에 예수님이 계시는 것하고 예수님이 계시지 않는 것하고 사람이 삶의 차이가 굉장히 많이 납니다. Entonces podemos ver la diferencia grande, una persona que tiene corazón de Dios o no tiene corazón de Dios. 마음에 예수님이 계시면은 예수님이 그 사람의 인생을 잘 이끌어줍니다. Uno que tiene el corazón de Jesús en una persona, Jesús guía a esta persona.
예수님이 인생을 이끌어 주면은 인생이 실패할 수 없고 Jesucristo guiando a una persona, esta persona no puede fracasar su vida. 예수님 안에 있는 지혜가 사람들을 굉장히 복되게 하는 거예요. También la sabiduría que Jesucristo tiene hace gran bendición. 예수님 안에 있는 그런 마음이 사람들을 평안하게 하고 Entonces Jesucristo mora en el corazón. Esta persona se 사람을 siente muy feliz. 행복하게 하고 También da la felicidad. 그리고 예수님을 정말 이 땅에 살면서 믿는 사람들은 Y luego uno que viviendo este mundo creyendo en Jesús, 꼭 죽어서 사람이 천국 가게 됩니다. también creyendo en Jesucristo, luego cuando dejando este mundo puede entrar al reino de los cielos. 우리 눈에 보이지 않지만은 사람이 죽고 난 후에 천국과 지옥의 세계는 분명히 있는 것입니다. Aunque no se ve muy bien, pero muriendo una persona sí o sí existe como el mundo espiritual. 어떤 사람들은 죽고 나봐야지 천국과 지옥을 알지 어떻게 아나 이렇게 말하는 사람도 있는데 Algunas personas dicen, ¿verdad? No, después de morir recién se puede saber hay infierno o no hay infierno. 그렇게 말하는 사람들은 이미 늦은 거예요. Si en esa manera hablando esta persona ya está muy tarde. 여러분 이 성경은 우리에게 분명히 가르쳐 주고 있어요. Sí, hermanos, la Biblia nos habla claramente. 사람에게 반드시 천국의 세계가 있고 지옥의 세계가 있다. Sí o sí hay el mundo del infierno, también el mundo del cielo ahí existe. 그리고 이 땅의 삶을 살면서도 사람들이 예수님을 잘 알아서 정확하게 믿는 사람이 있고 Y mientras viviendo este mundo, algunos conocen muy bien la palabra de Dios. 예수님을 그냥 대충 이렇게 아는 사람들이 있어요. Algunos conocen más o menos en Jesucristo. 여러분 사람은 예수님을 아는 것이 가장 큰 지혜예요. Entonces, ¿quién tiene la sabiduría grande que uno que conoce a Jesucristo? 그래서 여러분 이 세상의 사람들이 삶을 살면서 Sí, muchas personas viviendo este mundo, 학문을 많이 못 배워도 괜찮고 aunque no estudiando mucho no hay problema. 좋은 기술을 가지지 않아도 괜찮아요. Tampoco tiene buena técnica. 여러분 학문을 많이 배운 사람하고 못 배운 사람하고 차이 많이 나지 않습니다. En verdad, una persona recibe mucha educación o poca educación, no hay mucha diferencia. 그럼 기술이 좋은 사람하고 기술이 없는 사람하고도 사람이 많이 차이 나지 않아요. También uno que tiene buena técnica o no tiene buena técnica, no hay también 그런데 여러분 diferencia. 예수님을 믿는 사람하고 예수님을 믿지 않는 사람하고는 차이가 굉장히 많이 납니다. Pero uno que cree en Jesucristo o no cree en Jesucristo, esta persona de verdad tiene mucha diferencia. 예수님을 믿는 사람들은 천국에서 살 수 있고 Uno que cree en Jesucristo pueden vivir el reino de los cielos. 예수님을 믿지 않는 사람들은 영원한 지옥에 떨어지기 때문에 Los que no creen en Jesucristo van a entrar al infierno. 예수님을 믿는 사람과 믿지 않는 사람은 차이가 굉장히 많이 나는 거예요. Por eso los que creen en Jesucristo o no creen, hay mucha diferencia. 저는 한국에서 왔는데요. Yo vine de Corea del Sur. 여러분들 한국이라는 나라 잘 아세요? ¿Ustedes alguna vez visitaron a Corea? 예. 자, 여러분 우리 한국 나라에 가면 좋은 음식들이 참 많아요. Cuando ustedes visitan a Corea pueden encontrar rica comida. 그 중에 한국 음식 중에 대표 음식이 김치라고 있는데 아세요? Entre las comidas ricas coreanas, ¿verdad? No hay una comida se llama kimchi. ¿Usted conoce kimchi? 예, 김치 먹어보신 분 손 한번 들어보세요. Entre ustedes algunos probaron kimchi. Levanten la mano. 아, 예, 김치 많이 드셔보셨네요. Ustedes experimentaron mucho, ¿verdad? ¿No? 예, 김치 많이 드세요. Coman mucho kimchi. 김치는 건강식품이에요. Porque ese kimchi es muy saludable. 그래서 한국 사람들은 참 이렇게 건강해요. Por eso los coreanos, casi la mayoría, tienen buena salud. 그래 한국에 김치 외에도 좋은 음식들이 많이 있는데 Fuera de kimchi también hay mucha rica comida también. 저도 한국에 살지만은 김치라는 음식을 굉장히 좋아해요. Aunque yo vivo en Corea, yo también, a mí me gusta mucho ese kimchi. 저는 한국 사람들은 주식이 쌀인데 Los coreanos, comida, ¿no? Sus comida es arroz. 여러분 쌀로 밥을 해서 김치하고 먹으면 굉장히 맛있거든요. Entonces, por este arroz cocinando, luego comiendo juntamente kimchi es muy delicioso.
그막 쌀밥에다가 김치 먹으면은 아주 밥이 막 달아요. Entonces, arroz blanco juntamente comiendo kimchi, ese arroz se siente muy dulce. 그리고 여러분 김치라는 음식은 이 재료가 굉장히 많이 들어가요. Entonces, para hacer ese kimchi necesita muchos condimentos. 그리고 여러분들 김치 담는 것도 좀 배우시고 하셔야 되는데. Me gustaría que ustedes aprendan, ¿no?, a hacer 자, kimchi. 여러분 이 김치라는 음식이 참 좋은 게 뭐냐면은 Entonces, ese kimchi, ¿qué parte es bueno? 여러분 밥 먹을 때 김치하고 먹으면 정말 맛있고요. Cuando usted comiendo arroz con kimchi, ¿verdad? No, muy delicioso. 그리고 여러분 혹시 여기 볼리비아에 감자 많이 나오죠? Escuche que aquí en Bolivia produce papa, ¿no? 예, 이러면 감자 그 삶아서 먹습니까? 튀겨서 어떻게 먹습니까? Entonces, ¿ustedes en qué manera comiendo mucho ese papa? ¿Fritando o cocinando? 여러분 그 감자 요리에 김치를 하나 얹어서 먹으면은 감자가 훨씬 맛있어요. Entonces, en esta comida papa, ustedes añaden también kimchi junto, ¿no? Entonces, más delicioso. 그리고 여러분 그 볼리비아 음식 중에 뭐 그 국수 있습니까? Y también entre las comidas bolivianas también tiene fideo. 예, 그 국수에다가 또 김치를 하나 얹어서 먹으면은 국수가 5배 맛이 더 좋아요. Entonces, en esa comida fideo de Bolivia, ¿verdad? ¿No? Y añadiendo kimchi, y 5 veces más para rico. 그리고 여러분 라면 있지요? Usted sabe ramen fideo instantáneo. 라면하고 김치하고 먹으면은 또 라면이 너무 맛있어요. Entonces, ajinomen, con ajinomen también juntamente comiendo kimchi, oh, súper. 그리고 여러분 더 중요한 것은 뭐냐면은 고기 먹을 때 김치하고 꼭 드셔야 돼요. También esa parte más importante para usted. ¿Usted le gusta carne? Con carne también kimchi tiene que comer. 고기하고 김치하고 먹으면 고기가 훨씬 맛있고요. Entonces, esa carne con kimchi comiendo, esa carne más delicioso. 여러분 그 외에도 뭐 피자 먹을 때도 김치하고 먹어봐요. Y también cuando usted comiendo pizza, ¿no? También con kimchi pueden probar. 피자 먹을 때도 김치를 하나씩 먹으면은 Cuando comiendo pizza, luego juntamente kimchi come, ¿no? 느끼하지 않고 너무 맛있고 좋아요. Entonces, más saboroso, ¿no? Ahí puede 그래서 여러분 sentirse. 김치라는 음식은 어떤 음식이든지 간에 다 이렇게 잘 궁합이 맞는 거예요. Entonces, esa comida kimchi coreana, ¿verdad? No combina con todas las comidas. 여러분들 꼭 이제 앞으로는 김치 담는 법을 좀 배우시고 Por eso me gustaría que ustedes puedan aprender cómo hace kimchi. 그리고 여러분 김치하고 꼭 그렇게 식사하실 때나 고기 먹을 때나 한번 드셔보세요. Por eso cuando usted comiendo, luego también comiendo una carne, ahí con kimchi puede comer. 그럼 이제들 굉장히 여러분들 건강해져요. Entonces también su salud también van a tener buena salud. 자, 여러분 김치라는 음식이 모든 음식하고 잘 이렇게 섞이는 것처럼 Sí, como hablamos, ese kimchi combina con todas las comidas. 여러분 예수님이 어떤 사람이든지 간에 예수님하고는 다 섞이게 돼 있어요. Entonces Jesucristo también con todas las personas, Cristo puede unirse. 여기 나이 드신 우리 모친님들도 예수님하고 잘 맞게 되어져 있고 Entonces aquí nuestra hermana, sí, como tiene edad avanzada, también con Cristo puede combinar bien. 옆에 우리 제 나이 드신 우리 부친님들도 예수님하고 잘 맞게 돼 있고 Entonces ese hermano también tiene edad avanzada, también con Cristo 저 puede. 뒤에 어떤 젊으신 분들도 예수님하고 잘 맞게 돼 있고 Allá atrás también un joven también como con Jesucristo puede combinar bien. 여러분 어떤 사람이든지 간에 예수님하고 맞지 않는 사람이 없어요. Entonces toda la persona puede combinar con Cristo. 예수님하고는 다 맞게 되어져 있어요. Entonces nosotros puede unirse con Cristo todas las personas. 여러분 사람들은 자기 자신을 향해서 나는 안 돼 이렇게 실망하는 사람들이 있는데 Y algunas personas mirando a sí mismo luego llega desesperanza, ¿verdad? No puedo hacer. 나는 잘 못해 하면서 이렇게 좌절하는 사람들이 있어요. Yo no hago bien, luego ya se hunde, ¿no? Su corazón. 여러분 그런 사람들은 다 예수님을 잘 몰라서 그래요. ¿Por qué? Porque ellos no conocen Jesucristo.
여러분 예수님은 어떤 사람이든지 간에 다 잘 맞게 되어져 있어요. Si Jesucristo con todas las personas combina bien. 그래서 사람이 인생을 살면서 학문도 배우는 것도 중요하고 Por eso, y viviendo en este mundo, aprendiendo las educaciones también bueno. 세상의 삶을 이렇게 사는 것도 중요하지만은 También llevando la vida nuestra también importante. 사람들의 인생 속에 가장 중요한 것은 예수님을 믿고 삶을 사는 게 그게 가장 중요한 거예요. Pero es más importante en nuestra vida es creer en Jesucristo. Esa vida más importante. 여러분 왜냐하면은 사람이 인생을 ¿Y 살아보면은 por qué nosotros llevando esta vida? 인생이 기쁘고 행복하고 풍족하고 그러면 참 좋죠. Nuestra vida estará muy feliz, no falta nada. Entonces esa vida estará muy bien. 여러분 기쁘고 행복하고 풍족하고 그래야 되는데 삶을 살아보면은 슬픔이 찾아오고 Entonces debe estar, no falta nada, debe estar como feliz, ¿verdad? Pero mientras vive en este mundo viene falta. 또 삶을 살다 보면 어려움이 찾아오게. También las dificultades también visitan 또 nosotros. 삶 속에 절망이 찾아오기도 하고. Y también desesperanza viene. 여러분 삶을 살다 보면 어떤 병이 찾아오기도 하고. También nuestra vida viene también la enfermedad. 여러분 삶을 살다 보면 사업을 하다가 실패하기도 하고. También hermanos llevando su negocio, su empresa también quiebra. 우리에게 없어야 되는 이런 아픔과 슬픔과 고통들이 우리 인생 속에 굉장히 많다는 거예요. En verdad no le gusta ese fracaso, ese sufrimiento en nuestra vida, pero lamentablemente siempre viene en nuestra vida esta 여러분 situación. 내가 살아가는 삶 속에 모든 것이 풍족하고 Si en mi vida, si supongamos, no falta 모든 nada, 것이 잘 되고 todas las cosas funcionando bien, 여러분 모든 것이 행복하면 별 문제가 없는데 entonces toda parte está bien, entonces no tendrá ningún problema. 그런데 여러분 삶을 살아보면 우리 삶 속에 뜻하지 않게 어려움이 찾아오고 Pero constantemente en nuestra vida visita, ¿no?, diferentes problemas. 여러분 내가 뜻하지 않는데 슬픔이 찾아오게 되고 Y también viene sufrimientos en nuestra vida. 그런 여러분 아픔이 우리 인생 속에 찾아와요. Así muchos dolores visitando en nuestra vida. 그러면 내가 여러분 그 슬픔을 기쁨으로 바꿀 수 있느냐? Entonces mi persona puedo convertir ese dolor, sufrimiento a la felicidad. 내가 여러분 어려움을 내가 기쁨으로 바꿀 수 있느냐? Entonces mi persona puedo cambiar esa dificultad que sea felicidad. 여러분 내가 인생 속에 그런 아픔이 있는데 그 아픔을 참 좋은 것으로 바꿀 수가 없다는 겁니다. Aunque en mi vida tengo muchos problemas, situaciones, lamentablemente no puedo cambiar para que sea felicidad. 여러분 그렇기 때문에 사람들은 인생의 삶을 살아갈 때 꼭 그렇게 예수님을 알고 예수님을 믿어야 되는 거예요. Y por eso mientras viviendo este mundo, no, nosotros sí o sí debemos conocer Jesucristo. 여러분 저는 예수님 믿기 전에 세상에 살면서 죄를 많이 짓고 살았어요. Hermanos, mi persona antes de conocer Jesucristo, viviendo este mundo, yo cometía muchos pecados. 뭐 여러분 술도 많이 먹고, Yo tomaba muchas cervezas. 뭐 여러분 도박도 많이 하고, También yo hice apuestos. 뭐 막 다니면서 싸움질도 하고. Y también muchos lugares yo peleaba con diferentes personas. 남은 사과밭에 가서 사과도 따먹고. En el campo de otra persona robaba. 도둑질도 하고. Yo en verdad robaba muchas 우리는 cosas. 참 그리 인생을 아무 이렇게 힘들게 저는 살았어요. En verdad yo he vivido una vida muy difícil, ¿no? 제가 그렇게 인생을 힘들게 살면서 Yo estaba viviendo esa vida. 야 인생이 힘들다. En verdad mi vida es muy difícil. 야 이 사는 게 고통스럽다. Lo que está viviendo es un dolor. 인생을 어떻게 살아야 되지? Entonces, ¿en qué manera voy a vivir 저는 막 más? 그런 생각을 굉장히 많이 했어요. Entonces yo he pensado muchas veces en esa manera. 그리고 저는 이 돈을 벌면은 인생 잘 사는 줄 알았어요. Y también yo pensaba, no, en mi vida ganando mucha plata será mi vida muy feliz. 돈이 많으면 인생이 편안하고 꼭 될 줄 알았어요. Y yo pensaba, no, teniendo mucha plata mi vida será muy feliz. 그래서 돈을 벌어보려고 장사를 많이 했는데 Por eso quería ganar mucha plata, yo hice muchos negocios. 뭐 이러면 내가 금붕어 장사도 해보고 Entonces en la calle vendía algunas cosas. 뭐 오뎅 장사도 해보고
y también vendía comida rápida. 식당도 해보고 También yo administraba un restaurante 뭐 고기 장사도 해보고 y también yo vendía las 많은 carnes. 장사를 해봤는데 En verdad, muchos negocios yo hice. 장사하는 것마다 다 실패하고 Pero 망했어요. cada vez yo abriendo mi nuevo negocio, todo fracasaron. 너무 힘들고 어려웠어요. Entonces en mi vida, en verdad, muy 야, difícil. 돈이 왜 이렇게 안 벌어질까? ¿Por qué no puedo ganar mucha plata? 다른 사람들은 돈을 잘 버는데 Mirando a otra persona y gana muy bien. 나는 왜 이렇게 돈이 안 Pero 벌어질까? mi persona, ¿por qué no puedo ganar mucha plata? 너무너무 인생이 사는데 너무너무 힘들었어요. En verdad, pensando esto, mi vida estaba muy 그래서 difícil. 제가 인생을 어떻게 살아야 될까? Por eso yo, ¿en qué manera voy a vivir entonces? 야, 인생 뭐 하고 살아야 될까? ¿Qué cosa voy a hacer en mi vida? 많은 생각을 En 했거든요. verdad, yo muchos pensamientos tenía. 아무리 생각을 해도 인생이라는 거 내 마음 안에서는 답이 없었어요. Aunque pensando, no había la respuesta en mí. 아, 그래서 사람들이 인생이라는 것을 허무하다고 하는구나. Por esta razón muchas personas dicen acerca de la vida es vano, es vacío. 나에게 잘 살고 싶은 이런 욕망은 있는데 Porque en mí tengo un deseo que quiere vivir bien, 잘 살 수 있는 능력은 내게 없는 거예요. pero no tenía la capacidad 그래 para 여러분 vivir bien. 사람들이 인생이라는 것을 허무하다 그래요. Por eso muchas personas dicen en su vida es como vacíos. 저희들은 어릴 때 그런 노래 많이 불렀어요. Cuando eran niños nosotros cantamos. 인생은 나그네 길 La vida es pasajero. 어디서 왔다가 ¿De dónde vino? 어디로 가는가. ¿A dónde voy a ir? 우리 그런 한국 그런 노래가 있거든요. En Corea hay esa canción. 그래서 그런 노래를 부르면서 사람들은 인생을 허무하다고 했어요. Por eso muchas personas cantando este tipo de canciones dicen que mi vida es en vano. 야, 이래서 인생이라는 게 허무하구나. Por eso nuestra vida es vacío y vano. 저는 그런 생각을 참 많이 그랬어요. En verdad, mi persona, yo pensé estas cosas. 그리고 참 인생 속에 인생 뭐 하고 살아야 될까 정말 나는 길이 없는 그런 사람이었었는데 Pensando en esto muchas veces, ¿verdad? Mi persona no tenía como una respuesta en mi vida. 제가 지금은 예수님을 믿고 인생의 삶을 살아온 지 인생이 30년이 넘었습니다. Pero mi persona encontré a Jesucristo, ¿no? Ahora, hace 30 años. 그런데 atrás. 예수님을 믿고 인생을 살아오는 동안 인생이 너무 복되고 좋았어요. Sí, después de encontrar a Jesucristo, 30 años viviendo mi vida, estaba muy bendecida. 인생이 너무너무 행복하고 También mi vida estaba muy 야, feliz. 인생이라는 것은 다른 것이 없다. La vida no hay otras 인생은 cosas. 예수님을 믿고 사는 것이 인생이다. La vida verdadera es creer en Cristo. 예수님을 믿고 사는 것이 인생인데 En verdad, la vida verdadera es creer en Cristo. 이 성경에 보니까 그것이 하나님의 뜻이었어요. Leyendo la Biblia, ¿verdad? No, eso es la voluntad de Dios. 예수님을 믿고 사는 그것이 천지 만물을 창조하신 하나님의 뜻이에요. Entonces, lo que creyendo en Cristo, esa es la voluntad de Dios. 자, 여러분 그 하나님의 뜻을 따라서 인생을 살면은 사람들이 절대로 인생이 고통스러울 수 없고 Viviendo según la voluntad de Dios, la vida de humano nunca va a tener infelicidad. 인생이 너무 복되게 될 수밖에 없어요. Sí, su vida será muy bendecida. 자, 여러분 오늘 제가 여기 요한복음 2장 성경을 읽었는데 Esta noche nosotros hemos leído San Juan capítulo 2. 자, 여기 가나 혼인 잔치집이 있어요. Entonces aquí hubo de Cana de boda. 자, 여러분 가나 혼인 잔치집에 여기 포도주가 떨어진 거예요. Entonces en esta casa hubo como boda, faltaba el vino. 자, 여러분 어쩌면은 가나 혼인 잔치집에 포도주가 떨어졌다 이 말은 Entonces en esa boda faltaba el vino. ¿Qué quiere decir? 사람들이 인생을 살아가면서 인생 속에 참 부족한 것이 많고 인생 속에 절망이 왔다 이런 말하고 똑같아요. Entonces, ¿qué quiere decir falta el vino? En nuestra vida también falta muchas cosas. También llegó los problemas. 그래 여러분 어떤 사람이든지 간에 삶을 살아보면은 꼭 그 사람의 인생 속에 절망이라는 것이 찾아와요. Cualquier persona preguntando en su vida viene los 그래 problemas. 여러분 가나 혼인 잔치집에도 꼭 있어야 될 포도주가
떨어진 거예요. Entonces en esa boda también faltaba el vino, sí o 아이, sí necesitaba. 포도주가 떨어졌네. 큰일 났다. En esa boda tan feliz, ¿verdad? No, pero falta el vino, ¿qué voy a 여러분 hacer? 그 잔치를 하는 사람들이 포도주가 없는데 어떡하지? Entonces los dueños que hacen esa fiesta de boda, si faltaba el vino, ¿qué va a hacer? 사람들이 우왕좌왕하는 거예요. Las personas sabiendo esa situación no sabían qué va a hacer. 여러분 사람도 인생이라는 게 그러지 않나요? Que nuestra vida también igual que eso, ¿no? 여러분 인생을 살아가면서 여러분들 갈등하고 Ustedes llevando la vida, ¿verdad? No tienen muchos 여러분 conflictos. 인생을 살아가면서 내 인생 뭐 하고 살아야 될까? 어떻게 살아야 될까? 그런 생각 많이 하잖아요. También ustedes, ¿verdad? No llevando nuestra vida pensando en qué voy a comer, qué va a hacer. 여러분 그런 사람들은 이 가나 혼인 잔치집과 똑같아요. Entonces los que pensando esta persona igual que esta boda, Cana. 자, 그런데 여러분 가장 중요한 게 뭐냐면은 Entonces en ese parte, ¿qué es más 이 importante? 가나 혼인 잔치집에 포도주가 없었는데 En esa boda faltaba el vino, 그 혼인 잔치집에 예수님이 계셨어요. pero en esa boda estaba Jesucristo. 그래 여러분 그 예수님이 계셨는데 예수님의 어머니 마리아가 예수님께 이야기를 했어요. Jesucristo también estaba su madre María. 야, 이 가나 이렇게 혼인 잔치집에 포도주가 없다. La madre habló a Jesús, hijo, aquí no hay 포도주가 vino. 없다 하니 Entonces aquí no hay vino. 이 포도주가 없어서 큰일 났다 이 말이죠. Entonces no hay vino, ¿qué quiere decir? Tiene problema. 그런데 여러분 예수님이 포도주를 얼른 이렇게 만들어 주면 얼마나 좋아요. Entonces, cuando Jesucristo escuchando, si solucionando vino, ¿verdad? No, ¿qué gustaría? 그런데 여러분 예수님이 뭐라고 이야기하시느냐 하면은 나와 무슨 상관이 있나이까. Pero Jesucristo escuchando dijo, ¿verdad? No, ¿qué tienes conmigo, mujer? 그 예수님이 포도주 없는 거 나하고 아무 상관없다 이 말이에요. Falta vino, si no tiene ninguna relación conmigo. 여러분 그 말은 어떤 말이냐 하면은 이 시대의 사람들이 예수님과의 어떤 관계를 맺지 않고 예수님과 아무 상관없이 인생의 삶을 살아간다는 거예요. ¿Qué quiere decir? No, este tiempo también muchas personas viviendo este mundo no tienen ninguna relaciones con Jesucristo. 자, 지금 여러분들도 어쩌면은 예수님을 여러분 믿는 사람도 있겠지만은 인생을 살아가면서 예수님과 아무 상관없이 살아가는 사람들이 많다는 거예요. Si esta noche entre ustedes también algunos creen en Cristo, pero muchas personas no tienen ninguna relaciones con Cristo. 여러분들의 삶 속에 어떤 어려움이 왔을 때 En su vida cuando llegando algunos problemas, 그런 어려움들을 예수님께 고하고 예수님께 기도하고 그렇게 삶을 살 줄 아는 사람도 있지만은 expresando sus dificultades a Jesús, también orando, pidiendo a Cristo, llevando a algunas personas de esa manera. 여러분들의 삶 속에 그냥 어려우면 어렵다, 절망하고 고통하고 괴로워하고 막 그런 사람들 많다는 거예요. Pero entre ustedes, algunas personas cuando llegando problemas solamente triste, luego también tiene desesperanza, ahí nomás 여러분 quedando. 그런 사람들은 예수님과 지금 아무 상관없이 삶을 살아가고 있다는 거예요. Entonces, estas personas no hay ninguna relaciones con Jesús, así está 여러분 viviendo. 여기 예수님의 어머니 마리아가 예수님께 이야기를 했어요. La madre de Jesús dijo a su hijo, 포도주가 없다 하니 aquí dice que no hay vino. 예수님이 뭐라고 하시나요? 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까? Después de escuchar su madre, Jesús dijo, no, ¿qué tienes conmigo, mujer? 나하고 아무 상관없는 일입니다. ¿Qué tienes conmigo? No tengo ninguna relación conmigo. 지금 여러분들 중에도 예수님과 아무 상관없는 사람들이 많다는 거예요. Esta noche entre ustedes también, algunos no tienen ninguna relación con Jesús. 근데 여러분 대부분 사람들은 예수님이 상관이 없다고 하면은 Pero muchas personas hablamos, usted no tiene ninguna relación con Jesús. 에이 나는 안 되는구나. Después de escuchar esta palabra, por eso no puedo. 나는 예수님을 믿을 수 없구나. En verdad no puedo creer más en Jesús. 여러분 그러면서 사람들이 등을 돌리고 예수님을 향해서 떠나가는 사람들이 굉장히 많다는 거예요. En esa manera muchas personas dando espalda hacia Cristo luego alejan más. 그런데 여러분 여기 마리아는 그러지 않았어요. Pero aquí la madre María no 예수님이 hizo. 나와 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 이렇게 이야기했을 때 Cuando Jesús respondió a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? 마리아는 무슨 말씀을 하시든지 그대로 해라.
Pero su madre, después de escuchar a Cristo, respondió, no, haced todo lo que os diere. 예수님이 무슨 말씀을 하시든지 그대로 해라. Haced todo lo que os diere, hágalo. 여러분들 정말 중요한 말씀이거든요. Esta palabra es muy importante, 자, hermano. 여러분들 마음에도 하나님의 말씀이 여러분들하고 맞지 않을 때 있어요. En su corazón también, de vez en cuando, escuchando la palabra, no se encaja. 그렇지만은 무슨 말씀을 하시든지 그대로 해라. Pero haced todo lo que os diere. 그럴 때 예수님의 말씀대로 내가 살겠습니다. Después de escuchar, sí, Señor, yo haré todo lo que me habla. 예수님의 말씀대로 내가 하겠습니다. Conforme tu palabra de Jesús haré. 여러분 지금 그런 마음을 가지는 것은 굉장히 좋은 마음이거든요. Entre ustedes tiene ese corazón, ¿verdad? No, es muy buen corazón. 여러분 때때로 예수님의 생각과 우리 생각이 잘 맞지 않을 때가 많아요. De vez en cuando la palabra de Dios, nuestro pensamiento no encaja. 여러분 예수님을 믿지 않는 사람들은 예수님의 말씀과 내 생각이 맞지 않는다고 돌아가 버리거든요. De uno que ya no creen en Jesucristo, cuando no coincide la palabra de Jesucristo, su pensamiento, y aleja de Jesús. 그런데 여러분 예수님을 믿는 사람들은 내 생각과 맞지 않아도 예수님 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 했을 때 그대로 따라갈 줄 아는 사람이에요. Pero los que creen en Jesucristo, cuando Jesucristo habla, hace todo lo que os diere, ellos hacen según la palabra. 그런 사람들이 예수님을 믿을 줄 아는 사람이라는 겁니다. En verdad, estas personas creen verdaderamente en Jesús. 자, 무슨 말씀을 하시든지 그대로 해라. Aquí dice, no, haced todo lo que os diere. 그런데 그러니까 여기 돌 항아리 6이 있었어요. Entonces aquí había 6 tinajas de piedra. 자, 돌 항아리 6이 있었는데 그때부터 예수님이 일을 하시기 시작하는 거예요. Había 6 tinajas de piedra. En ese momento empezó a trabajar Jesús. 여러분 무슨 말씀을 하시든지 그대로 해라 했을 때 Cuando Jesús dijo, no, haced todo lo que os diere, 그때부터 예수님이 역사하시고 일을 하시는데 desde entonces Jesucristo trabaja y obra. 그리 돌 항아리가 6이 있는데 Había 6 tinajas de piedra. 거기에다가 하인들에게 물을 갖다 채우라고 해요. Y luego Jesucristo habló, tiene que llenar hasta arriba. 그러니까 여러분 이 하인들은 그 돌 항아리에다가 물을 막 갖다 채워요. Entonces los sirvientes, escuchando de Jesús, estaba llenando en esa tinaja. 물을 붓고 또 붓고 6개 돌 항아리에 물을 다 채웠어요. Echando agua, estaba lleno, ¿no? De 6 tinajas de piedra. 자, 물을 다 채웠는데 Después de llenar por el agua, 예수님 뭐라고 하시느냐면은 después Jesús que dijo, 이제는 떠서 연회장에 갖다 주라. ya después desde ahora tiene que llevar a maestra sala. 자, 여러분 돌 항아리에 뭐 부었지요? Ya en ese tinaja de piedra que ha echado los sirvientes, 물을 부었지요. echaron agua, ¿verdad? 여러분 물을 부었는데 떠서 갖다 주라고 하는 거예요. Hermano, echaron por el agua, ¿verdad? Pero Jesús dijo que lleva a maestra sala. 여러분 하인들은 그대로 해요. Los sirvientes hacen lo que escucho. 떠다가 연회장 손님들에게 갖다 줬어요. Entonces, llevando ese agua a maestra sala, 그래 연회장 손님들이 갖다 주니까 그 마셔보는 거예요. entonces maestra sala probando ese agua, 여러분 마셔봤는데 그게 물이에요, 포도주예요? ya probando eso, hermano, una pregunta, ¿eso es agua, es el vino? 그게 여러분 물을 갖다 주었는데 마셔보는 사람들은 맛있는 포도주인 거예요. Llevando aguas, pero las gentes tomando ese agua y estaba muy feliz porque el 그래 sabor 여러분 de vino. 그 포도주를 먹어본 사람이 뭐라고 하느냐면은 Entonces, los que tomaron este vino, ¿qué 그 dijeron? 혼인 잔치 집에 신랑을 불렀어요. Entonces, acercándose del novio, luego habló. 야, 이 집에 포도주가 왜 이렇게 맛있냐? Sí, en tu casa, esa boda, ¿por qué es tan delicioso el vino? 내가 잔치집에 다녀봤지만은 이렇게 맛있는 포도주 처음 봤다. Yo visitaba, ¿verdad? No muchas bodas, pero no encontré ese vino tan rico. 포도주 너무 맛있다. Ese vino de usted tan delicioso.
그리고 잔치집에 가보니까 Luego también visitando a la boda. 처음에는 좋은 포도주 주다가 En el principio trae buen vino, 시간이 흘러가면 갈수록 안 좋은 포도를 주는데 luego pasando el tiempo trae como no buen vino. 야, 그런데 이 집에는 잔치를 하면은 할수록 좋은 포도주를 주네. Pero ya ese tu boda es muy bueno, ¿verdad? Porque continuamente trayendo buen vino. 여러분 이 포도주를 먹어보는 사람들이 너무 기쁜 거예요. Entonces las personas tomaron, ¿verdad? No, ese vino estaba 야, muy 이 feliz. 잔치집 너무 좋다. Ah, esa boda es muy bueno. 이 잔치집 너무너무 복된 Ya, 잔치집이다. esa boda, ¿verdad? Muy bendecido. 자, 여러분 이 성경에 뭐라고 돼 있느냐면은 Hermano, en la Biblia, ¿qué dice? 9절 말씀 한번 보겠습니다. El versículo 9. 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고 어디서 났는지 알지 못하되 물도온 하인들은 알더라. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. 자, 여러분 연회장에 온 그 손님들이 맛있는 포도주를 맛보았는데 Entonces muchas personas que estaban en esta boda podían probar ese vino 야, 이 맛있는 포도주 어디서 났지? y preguntaban, ¿verdad? No, ese vino, ¿de dónde 야, 이 trajeron? 포도주 어디서 샀어? Ah, ustedes, ¿de dónde 이 compraste ese 포도주 vino? 누가 빚은 거야? Ah, ese vino, ¿quién 포도주 hizo? 너무 맛있다. En verdad, ese vino muy 근데 그 delicioso. 잔치집에 있는 사람들이 포도주가 어디서 났는지 아무도 몰라요. Pero las personas saborearon ese buen vino, pero no sabía de dónde llegó ese 근데 vino. 여러분 누가 알아요? Pero ese secreto, ¿quién sabe? 누가 알지요? ¿Quién sabe ese vino de dónde vino? 하인들은 알더라. Y la Biblia dice, los sirvientes conocen. 여러분 하인들은 예수님이 하락하는 대로 그대로 했거든요. Porque los sirvientes escuchó conforme la palabra de Jesús. 여러분 예수님이 하인들에게 항아리에 물을 채워라. Jesús dijo a los sirvientes, tiene que llenar. 물을 채웠는데 갖다 줘라. Después de llenar, luego ya lleva a maestra 갖다 sala. 주었는데 그게 포도주였어요. Mientras llevando a maestra sala, convirtió por el vino. 하인들은 그걸 아는 거예요. Los sirvientes sabían eso. 자, 여러분 이 하인에게 제가 물어봤어요. Aquí es sirviente, yo pregunté, 포도주 어디서 났지? ya ese vino, ¿de dónde traiste? 포도주 어디서 가져왔어? Ya, ¿de dónde trajo ese vino? 하인이 이야기를 해요. El sirviente habla. 몰라, 물 갖다 채워라 해서 채웠고 No sé, Jesús me dijo que tiene que llenar, yo llené agua. 물 떠다 주라 해서 떠다 줬는데 Después de llenar, ya tiene que llevar a maestra sala, por eso yo llevé a 그걸 maestra sala. 본 사람들이 포도주를 하면서 너무 기뻐하고 너무 즐거워하는 거야. Pero muy raro, mucha gente saboreando ese agua estaba muy feliz. 하인들은 그걸 아는 거예요. Los sirvientes sabían en esto. 자, 여러분 이 물을 포도주로 누가 만들었지요? Ya hermano, este agua convirtió por el vino. ¿Quién hizo eso? 예, 물을 포도주로 누가 만들었어요? Ese agua convirtió por el vino. ¿Quién hizo esto? 예수님 만드셨죠? Jesús hizo, ¿verdad? ¿No? 예. 자, 물을 포도주로 누가 만드신? 예수님 만드셨어요. Entonces ese agua, ¿quién puede convertir por el vino? Jesús. 예수님은 우리 인생을 이렇게 만드시는 분이에요. Jesucristo también igual, como convierte nuestra vida también. 저는 인생을 너무너무 절망 속에 살았거든요. Porque mi persona, una vida muy desordenada y también muy triste. 하는 일마다 되는 일 없고 Cada negocio fracasaba. 그리고 내가 능력도 없는 사람이고 También yo no tenía ninguna capacidad. 저는 인생을 살면서 너무너무 힘들고 어려웠어요. Por eso yo viviendo mi vida estaba muy 인생이 difícil. 절망이었어요. Mi vida llegaba a desesperanza. 그런데 여러분 예수님을 만나고 난 후에 Pero después de encontrar Jesús, 내 인생이 포도주가 되었어요. mi vida convirtió como el vino. 감사하고 Estaba feliz. 절망이 소망이 되어지고 También estaba desesperada, pero y convirtió, estaba 저는 feliz. 여러분 예수님을 만나기 전에 인생이 늘 어두움이었어요. En verdad, yo antes de encontrar Jesús, mi vida siempre llegaba a 그리고 desesperanza. 여러분 예수님이 제 마음에 찾아오고 난 후에 Pero después de llegar Jesucristo en mi vida, 제 인생이 빛이 되어졌어요. entonces mi vida convirtió como la luz. 마치 여러분 물이 포도주로 변한 거예요. Como ese agua convirtió por el vino. 여러분 이 사람들의 인생은 누가 이렇게
바꾸고 변화시키느냐 하면은 Entonces, la vida de todos los hombres, ¿quién puede cambiar? 예수님이 여러분 사람들의 인생을 변화시키고 예수님이 사람들의 인생을 바꾸는 거예요. Jesús puede cambiar la vida de nosotros. 물을 포도주로 만드시는 것처럼. Como ese agua hizo hecho, ¿no? Como el 여러분 vino. 그 가나 혼인 잔치집에 포도주가 없어서 어려웠는데 En esa boda faltaba el vino y llegaba problemas. 예수님이 계셔서 그 포도주를 예수님이 만들어 주시는 거예요. Ahí estaba Jesús. Jesús convirtió por el vino. 여러분 지금 우리가 사는 이 시대에도 예수님은 Si mientras en ese tiempo también viviendo nosotros, 우리 인생이 포도주가 되기를 원하시고 Dios desea en verdad nuestra vida pueda cambiar como el vino. 예수님은 우리 인생을 그렇게 바꿔주고 싶어 하시고 Jesucristo desea cambiar nuestra vida. 예수님은 우리 인생을 그렇게 변화시켜 주고 싶어 하시는 거예요. También Jesucristo desea, ¿sí? Convertir nuestras vidas. 여러분 물이 포도주로 변하는 게 눈에 보여요 안 보여요? Sí, hermanos, ese agua convirtiendo para el vino, ¿se ve bien o no se ve bien? 여러분 눈에 보이지 않지만은 Aunque no se ve muy bien, 맛을 본 사람들은 포도주라는 것을 알아요 몰라요? pero los que saborearon, ¿no? Entonces puede saber o no puede saber el vino. 맛을 본 사람은 알지요. Los que probaron ese sabor del vino ya van a saber. 자, 여러분 예수님을 믿는 것은 눈에 안 보이지만은 Lo que creen en Jesucristo no se ve, 여러분들 마음으로 맛을 보는 거예요. pero por sus corazones puede saborear. 아시겠어요? ¿Me hago entender? 어떻게 여러분 그 예수님의 맛을 보는지 아세요? Ustedes saben en qué manera puede saborear Jesucristo. 여러분 어떻게 맛을 보느냐 하면은 ¿En qué manera puede saborear a Jesús? 로마서 3장 23절에 Libro de Romanos capítulo 3. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니. Por cuanto todos pecaron, 자, 로마서 3장 23절에는 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못해요. Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 자, 그런데 여러분 로마서 3장 24절에 뭐라고 되어 있어요? Pero el versículo 24, ¿qué dice? 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 자, 내가 인생이 전에는 로마서 3장 23절이었어요. Mi vida antes, como el versículo 23 de Romanos. 죄를 범해서 하나님의 영광에 이르지 못하는 이런 인생이었단 말이에요. Después de cometer pecados, no podía llegar como la gloria de Dios. 그때는 어두움이었고 En aquel tiempo era oscuridad. 그때는 인생이 절망이었고 En aquel tiempo mi vida estaba 그때는 desesperada. 인생이 고통이었고 Llegaba dolores. 그리고 여러분 무엇을 해도 인생이 안 되는 거예요. Luego, hermano, cualquier negocio no podía funcionar. 그런데 여러분 너무 감사한 게 23절에서 끝나는 것이 아니고 Pero en verdad, qué maravilloso, ¿verdad? No solamente terminaba el versículo 23. 예수님이 계셔서 우리에게 24절을 주신 거예요. Jesucristo estando conmigo, con nosotros, dando regalo el versículo 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. 예수님이 내 죄값을 다 갚아주시고 Jesucristo ya limpió mis pecados. 이제는 예수님이 나를 의롭게 하시고 거룩하게 하시고 포도주가 되게 하셨다. Jesucristo me justificó, me santificó, luego ya convirtió como el vino. 그래서 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 그렇게 말씀하고 있는 거예요. Por su gracia, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. 내가 전에는 죄인이었는데 Anteriormente mi persona era pecador, 내가 이제는 의인이 된 거예요. pero ahora soy limpios, justos. 전에는 내가 물이었는데 이제는 포도주가 된 거예요. Antes mi persona era el agua, pero ahora ya convirtió como el vino. 여러분 물을 포도주로 누가 만들었지요? Ya hermano, este agua convirtió, hizo el vino. ¿Quién hizo esto? 예수님이 만드셨지요. Jesús hizo, ¿verdad? ¿No?
여러분 내가 죄인으로 태어났는데 Mi persona he nacido como un pecador. 누가 나를 의인으로 만드셨어요? Entonces, ¿quién convirtió mi persona justo? 자, Puede, PPT 한번 띄워줘 보세요. proyectar. 자, 여러분 내 인생이 죄인이었는데 의인이 되어졌다. Sí, hermanos, mi persona era pecador, pero convirtió como justo. 자, 너무너무 감사하잖아요. Escuchando esta palabra, ¿verdad? No tiene tanto agradecimiento. 여러분 사람들은 이 세상의 인생을 사는 동안에 Sí, muchas personas viviendo este mundo. 무엇이 인생을 고통스럽게 하느냐면은 Entonces, ¿qué cosa hace dolor, no? 무엇이 인생을 고통스럽게 하느냐면은 죄가 인생을 고통스럽게 해요. ¿Qué cosa hace sufrir, verdad, en nuestra vida? El pecado. 죄가 인생을 고통스럽게 하는데 Porque el pecado hace sufrir, ¿no? En nuestras vidas. 여러분 사람들은 그거 잘 몰라요. Pero muchas personas no conocen esta parte. 그래 여러분 죄를 가지고 태어난 사람들이 Por eso, uno que ya nació por el pecado, 그냥 여러분 사람 착하게 살고 si ellos piensan, sí, como ayudando a otras personas 올바르게 살고 y llegando, viviendo rectamente, 죄 안 짓고 살고 no cometiendo ningún pecado, 그렇게 살면은 되는 줄 알아요. así en esa manera viviendo estará bien, 여러분 piensa, 그렇지 않아요. pero no es así, hermanos. 사람은 인생을 살면서 Las personas llevando esa vida, 꼭 예수님이 내 죄를 씻어 주셨다는 사실을 믿어야 돼. sí o sí debe creer en el Cristo que limpió nuestros pecados. 여러분 여기 그림 나오죠? Ya usted se ve, ¿no? Aquí se ve, ¿no? 이 Esa 그림 imagen. 보면은 여기 이분은 예수님이시고 세례 요한이에요. Mirando aquí de ropa blanca, ese es Cristo, este otro lado es el Juan Bautista. 예수님은 이 땅에 우리의 죄를 다 사해 주러 오신 분인데 Jesucristo vino a este mundo para limpiar nuestros todos pecados. 여러분 예수님이 이 땅에 오시기 전에 여기 이분 세례 요한이 예수님보다 이 땅에 6개월 일찍 이 세상에 태어났어요. Jesús antes de llegar a este mundo, aquí el Juan Bautista 6 meses antes, primeramente llegó a este 우리 mundo. 인생의 대표자로 하나님이 세례 요한을 제사장으로 이렇게 세워 주셨고 Y Dios levantó el Juan Bautista como sacerdote, como representante de todos los humanos. 예수님은 우리 인생의 모든 죄를 다 씻어 주기 위해서 이 땅에 오신 분이에요. Jesús vino a este mundo para perdonar, limpiar nuestros todos 자, pecados. 2000년 전에 예수님께서 요단강에서 세례를 베풀고 있는 이 요한을 찾아갔어요. Sí, 2000 años atrás, Jesucristo se acercó el Juan Bautista. 그래 뭐라고 했느냐면은 Luego dijo a él, 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하신지라. deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. 이에 요한이 허락하는지라. Entonces se le dejó. 자, 여러분 이 세례 요한은 이 세상의 대표자로 선택된 사람이에요. Entonces el Juan Bautista fue seleccionado para que sea el representante de 이 nosotros. 세상의 모든 우리 인간을 대표하는 대표자가 세례 요한이에요. Él es representante de todas las humanidades del mundo. 여러분 이 대표자 세례 요한이 요단강에서 예수님께 죄를 다 넘기는 거예요. Entonces el Juan Bautista como el representante de todos los humanos y como bautiza a Jesús. 그래서 예수님이 여기 뭐라고 하나? 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. Por eso como dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. 세례 요한이 예수님께 세상의 모든 죄를 다 넘겨서 El Juan Bautista ya traspasando el pecado del mundo a Cristo. 예수님이 세상 죄를 다 지셔야 된다는 거예요. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesucristo debe cargar el 자, pecado del 그래서 mundo. 여러분 여기 세례 요한이 예수님께 세상 죄를 다 이렇게 안수해서 넘겼어요. El Juan Bautista está pasando el pecado del mundo a Jesús. 자, 그래서 여러분 이 세상에 있는 모든 사람들의 죄가 예수님께로 다 넘어갔어요. Por eso el pecado del mundo fue pasado a Jesús. 여러분 믿는 사람이든지 믿지 않는 사람이든지 Los que creen o no creen, 예수님을 잘 아는 사람이든지 모르는 사람이든지 aunque conoce en Jesús o no conoce,
모든 사람들의 죄를 예수님이 다 이렇게 등에 다 지신 거예요. El pecado del mundo, toda la persona fue cargado en Jesús. 그래서 세상 죄라고 이야기하는 거예요. Por eso ese nombre se llama, ¿no?, el mundo del pecado. 여러분들 다 이 세상에 사시는 분이죠. Ya ustedes viven en ese mundo, ¿verdad? ¿No? 여러분들의 모든 죄가 예수님께 다 이렇게 넘어갔는 게 보이시죠? Ya pecado del mundo, todo el mundo de ustedes fue pasado a Jesús. Se ve bien, ¿verdad? ¿No? 자, 세상 죄를 지고 예수님이 이렇게 걸어가시는데 Jesús cargando el pecado del mundo está caminando como esa 예수님이 imagen. 이렇게 세상 죄를 다 넘기고 그 다음 날 Si después de cargar el pecado del mundo a Jesús, al día siguiente, 예수님이 세상 죄를 지고 이렇게 가시는데 Jesucristo caminando, cargando el pecado del mundo, 여러분, 세례 요한이 증거하는 거예요. el Juan Bautista testifica, 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 누구예요? Entonces ese Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿quién es? 이 어린 양이 누구죠? Ese Cordero de Dios, ¿quién es? 예, 어린 양이 예수님이에요, 그죠? Cordero de Dios, Jesús. 자, 예수님이 세상의 모든 죄를 지시고 다 이래 넘어가세요. Jesucristo y cargó el pecado del mundo. 여러분 여기 세상 죄 이렇게 놨는데 Aquí dice el pecado del mundo. 세상 죄라는 것은 이 세상의 첫사람 아담으로부터 시작해서 세상이 끝날 때까지의 죄를 세상 죄라고 해요. ¿Qué quiere decir? Primer hombre, Adán, desde Adán hasta último hombre, no sabemos, ¿no? Pero todo el pecado del mundo. 예수님은 2000년 전에 이 세상에 이렇게 오셨어요. Jesucristo 2000 años atrás llegó a este mundo. 그리고 여러분 우리는 지금 현재 여기에 살고 있어요. Hermanos, nosotros en ese momento presente estamos viviendo. 우리에게는 과거의 삶이 있고 Desde nosotros atrás es pasado, 그리고 현재의 삶이 있고 luego en ese momento es presente, 그리고 앞으로 살아가야 될 미래의 삶이 있는데 desde ahora más adelante es nuestro futuro. 여러분 사람은 이 세상에 살면서 태어날 때부터 아담의 씨로 죄를 가지고 태어났기 때문에 Entonces toda la persona a través de la semilla de Adán ha nacido con el pecado. 다 사람들은 죄를 짓고 살아요. Por eso toda la persona comete el pecado. 내가 여러분 과거에 지은 죄, Entonces mi pecado pasado, 현재 지은 죄, el pecado 그리고 presente, 앞으로 미래에 지을 죄 el pecado futuro, 그런 모든 죄를 세상 죄라고 해요. ese, todos los pecados se llama el pecado del mundo. 자, 여러분들 무슨 죄를 많이 지었습니까? A ustedes también, ¿qué tipo de pecados han cometido? 여러분 저는 죄 진짜 많이 지었어요. En verdad, hermano, mi persona yo he cometido muchos. 우리 동네에 제가 어릴 때 동네에 우리 조그마한 구멍가게가 있었는데 Cuando yo era niño en nuestro pueblo había una tienda. 그러면 우리 친구들이 돈 10원 가지고 그 구멍가게 할머니가 파는 집에 막 우르르 들어가요. Nosotros, mis compañeros juntos, varios entramos a esa tienda que una abuela está 그러면 atiende. 이쪽에서 친구 하나가 할머니 이거 얼마예요? Entonces mi compañero habla con esa abuela, 할머니, abuela, 이거 ¿cuánto cuesta 얼마예요? eso? ¿Cuánto cuesta eso? 할머니한테 막 물어봐요 이렇게. Así mis compañeros preguntan 그리고 bastante, abuela. 저쪽에서는 친구들이 호주머니에 막 집어넣는 거예요. Entonces otro lado mis amos ya está metiendo sus bolsillos. 우리는 그런 도둑질을 참 많이 했어요. En verdad nosotros así robamos muchas cosas. 여러분 그런 모든 죄들도 다 여러분 여기 예수님이 세상죄 속에 다 포함이 돼요. Así todos este tipo de pecado también está incluido el pecado del mundo. 지은 죄가 그거 한 가지뿐이겠습니까? Ay, hermano, solamente ese tipo de pecado nomás tiene. 참 죄 지은 거 엄청나게 많은데 En verdad, sí, hablaría así, muchos pecados 예수님이 tenemos. 세상 죄를 다 이렇게 담당하시고 Jesucristo fue cargado de este pecado del mundo. 그 다음에 예수님이 죄의 값을 십자가에서 다 저렇게 받았어요. Luego Jesucristo recibió como el precio de nuestro pecado en la cruz. 여러분 왜 예수님이 저렇게 죄의 값을 받아야 되느냐 하면은 ¿Y por qué? Porque Jesucristo tiene que recibir ese precio de pecado. 죄의 싹은 사망이다. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. 죄에 대한 대가는 사망을 치루어야 돼요. La paga del pecado sí o sí debe morir.
여러분 나는 죄를 많이 지었지만은 Aunque mi persona he cometido muchos, 내 죄를 위해서 누가 죽어주겠습니까? entonces por mi pecado, ¿quién va a morir? 여러분 사랑하는 내 어머니가 내 죄를 위해 죽어줄 수 있습니까? Hermanos, aunque mi madre me ama, mi madre va a morir por mi pecado. 여러분 우리 아버지가 내 죄를 위해서 죽어줄 수 있습니까? Hermano, mi padre va a morir por mi pecado. 여러분 내 친구가 내 죄를 위해서 죽어줄 수 있습니까? Hermano, mi amigo, buen amigo va a morir por mi pecado. 아무도 내 죄를 위해서 죽어줄 사람 없어요. Nadie va a morir por mi pecado. 예수님만이 십자가에서 내 죄를 위해서 죽어주실 수가 있는 거예요. Solamente Jesucristo puede morir por nuestros pecados en la cruz. 왜냐하면 이 예수님은 하나님의 뜻을 이루러 오셨거든요. Porque Jesucristo vino a este mundo para cumplir la voluntad de Dios. 하나님의 뜻은 내가 죄인에서 의인이 되는 것이 하나님의 뜻이고 La voluntad de Dios es, éramos pecadores, pero convierte 내가 como justos. 죄가 없는 거룩하게 되는 것이 하나님의 뜻이기 때문에 La voluntad de Dios es, somos todos santos. Eso es la voluntad de Dios. 예수님은 그 하나님의 뜻을 이루러 오셨어요. Por eso Jesucristo vino para cumplir la voluntad de 그리고 Dios. 십자가에서 이렇게 못 박혀 돌아가시고 Así Jesucristo fue crucificado. 옆구리에 창에 찔리시고 También lanzó a 발에 su 못이 costilla. 박히시고 Luego clavando su 머리에 pie. 가시 면류관 쓰시고 Luego poniendo corona de 그리고 몸에 espina. 있는 모든 피를 땅에 다 쏟으셨어요. Luego toda la sangre del Señor Cristo y como 이 derramó a 땅에 la 있는 tierra. 모든 죄를 다 씻어주시고 Y limpiando nuestros todos pecados. 예수님 십자가에서 뭐라고 하셨어요? 다 이루었다. Luego antes de morir en la cruz Jesús 여러분 habló. 손가락이 왜 5개인지 아세요? Consumado es. Una pregunta, ¿por qué tiene 5 dedos? 다 이루었다 하라고. Que consumado es. 손가락이 5개예요. Por eso tiene 5 dedos, hermano. 그래 여러분 이 5개 5라는 숫자는 Ese 5 dedos, número 5. 은혜의 숫자예요. 은혜의 숫자. Número 5 quiere decir es la gracia. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Justificados a través de la 자, gracia. 여러분 내가 죄를 씻기 위해서 Para limpiarnos nuestros 내가 pecados. 여러분 한 것이 아무것도 없어요. En verdad, mi persona no hice nada. 아무것도 한 것이 없는데 Yo no hice nada. 하나님은 나를 사랑하셔서 Pero Dios amó a mi persona, 당신의 독생자인 아들을 이 세상에 보내주시고 enviando su Hijo amado a este mundo. 그 아들을 우리의 모든 죄값으로 다 받게 하시고 Entonces, Cristo recibió la paga del 우리를 pecado. 거룩하게 하시고 의롭게 하셨어요. La muerte del Señor Cristo hizo a nosotros justos. 요한복음 3장 16절에 San Juan capítulo 3, el 하나님이 versículo 세상을 이처럼 16. 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 자, 여러분 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Si Dios de tal manera amó, 하나님이 여러분들을 사랑해서 Dios amó a ustedes, 예수님을 보내주시고 enviando su Hijo a 하나님이 Jesús. 하신 일이 뭐냐면은 La obra de Dios, 우리의 모든 죄를 예수님께 다 넘기고 nuestros todos pecados pasando a Jesús, 우리를 의인이 되게 하셨단 말이에요. ha hecho, somos nosotros 우리를 justos. 거룩하게 하시고 Nos ha hecho 우리를 justos, 의롭게 하셨단 말이에요. también nos ha hecho santos. 자, 여러분 그러면 우리가 죄가 있어요, 없어요? Entonces nosotros ya tenemos pecados o no tenemos pecados. 여러분 예수님이 죄 다 씻어 주는 거 보여요, 안 보여요? Ya usted se ve claramente, ¿es Cristo limpió nuestros pecados o no? 여러분 물이 포도주로 변하는 거 봤어요, 안 봤어요? Ya ustedes vio o no vio, el agua convirtió el vino. 그런데 여러분 물이 포도주로 누가 그렇게 되게 했죠? Entonces este agua y como hecho vino, ¿verdad? ¿No? ¿Quién hizo esto? 예수님 되게 했지, 그지요? Jesús hizo estas cosas. 자, 여러분 우리가 죄인인데 Ya nosotros somos pecadores. 우리가 의인이 되도록 누가 그렇게 하셨어요? Para ser nosotros como justos, ¿quién hizo esto? 자, 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시면서 하나님이 그렇게 하셨단 말이에요. Cuando es Cristo murió en la cruz, Dios hizo esa manera. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Si siendo justificados gratuitamente por su gracia.
자, 여러분, 믿음은 눈에 보여서 믿는 것이 아니고 Ya hermanos, ya la fe es visible, por eso está creyendo. 손으로 No. 만져져서 믿는 거 아니고 También puede tocar, por eso puede creer tampoco. 믿음은 마음으로 믿는 거예요. La fe es creer en el corazón. 그래서 여러분 로마서 10장에는 뭐라고 했느냐면은 Por eso Romanos capítulo 10 que dice, 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 si el hombre cree por el corazón, llega la justicia 자, de Dios. 마음으로 여러분 저렇게 예수님 믿어서 Si por el corazón creyendo, 우리가 의인이 되었다 이 말이에요. nosotros hemos sido justos. 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. Sí, como testificando por nuestras 내가 bocas llega la 전에는 salvación. 죄인이었는데 이제는 의인입니다. Mi persona era pecador, pero ahora soy justo. 그걸 보고 믿음이라고 해요. Entonces, mirando estas cosas se llama la fe. 그걸 보고 구원이라고 해요. También diciendo esta parte la salvación. 여러분 죄인이 천국 갑니까? 의인이 천국 갑니까? Hermanos, el justo va a ir al cielo, o el pecador va a ir al cielo. 의인이 천국 가지요. El justo va a ir al cielo, ¿verdad? ¿No? 여러분 죄인이 하나님의 자녀예요. 의인이 하나님의 자녀예요. Entonces, hermano, el pecador es hijo de Dios, o el justo es el hijo de Dios. 의인이 하나님의 자녀지, 그지요? Es verdad, el hijo de Dios es justo. 여러분 하나님은 반드시 의인에게 복을 주세요. Dios sí o sí va a bendecir a justo. 하나님은 죄인에게 복을 주시는 게 아니고 Dios no bendice a pecador. 예수님의 십자가를 믿어서 의인이 된 사람에게 하나님이 반드시 좋은 것을 주시고 Si creyendo en la cruz de Cristo, Dios bendice a esta persona. 반드시 하나님이 의인에게 복을 주시는 거예요. Dios sí o sí va a bendecir a justo. 아시겠어요? ¿Ya me hago entender? 자, 그럼 여러분들 죄인입니까? 의인입니까? Entonces en esa noche ustedes ya es pecadores o justo. 의인 된 사람 손 한번 들어보세요. Entonces ya son justos, puede 예, levantar la 의인 된 mano. 사람. 예, 감사합니다. 예, 하나님이 gracias. 의인에게 복을 주시는 거예요. Dios bendice a justo. 그렇죠? Es cierto. 자, 여러분, 우리는 인생을 살아보면은 Si hermano llevando esta vida, 이런저런 많은 형편들이 있어요. en verdad, sí, diferentes situaciones 여러분 llegan. 그 형편 바꾸고 변화시키려고 하지 마세요. No trate de cambiar estas situaciones, 그 hermanos. 형편 내가 바꾸고 변화시키고 못해요. Sí, porque estas situaciones mi persona no puede cambiar. 여러분들 하나님을 믿으셔야 돼요. Y primeramente usted debe creer en Dios. 하나님은 나를 죄인에서 의인이 되게 하셨습니다. Mi Dios convirtió mi persona, era pecador, pero ahora justo. 하나님이 반드시 나에게 복을 주시고 Dios sí o sí me va a bendecir. 나에게 은혜 베푸시고 Luego me va a dar su gracia. 나를 평강케 하시고 También me va a dar su gracia. 하나님은 나를 복되게 하신다고 약속하셨습니다. Dios ha comprometido con nosotros, sí o sí va a 반드시 bendecir a 그렇게 nosotros. 하시는 거예요. Sí, así debe creer. 여러분 물을 포도주로 사람이 만들 수 있어요, 없어요? Ya, una pregunta, ¿el agua puede convertir por el vino? ¿No? ¿El hombre puede hacer esto? 못하죠. No se puede. 예수님은 하셔요, 못하셔요? Jesús puede convertir o no. 하셨지요. Puede hacer, ¿verdad? ¿No? 여러분 내가 죄인인데 의인으로 되는 거 사람이 할 수 있어요, 없어요? Yo era pecador, pero ha sido ahora justo. ¿Eso el hombre puede hacer? 못하지요. No se puede. 내가 죄인으로 태어났는데 의인으로 하나님은 하실 수 있어요, 없어요? Yo he nacido con el pecado, ¿verdad? No, pero es Cristo puede convertir mi persona justo. ¿Puede hacer o no? 하나님은 하실 수 있지, 그죠? Es Cristo puede hacer, ¿verdad? ¿No? 그것을 하나님을 믿는 거예요. Si así creyendo, esto es creyendo en Dios. 그걸 보고 믿음의 사람이라고 해요. Mirando esta persona, ese hombre de la fe. 하나님은 믿음을 한 번도 저버린 적이 없어요. O sea, Dios siempre cumplió. 그 여러분들 믿음의 사람이 되세요. Si usted debe ser el hombre de la 내가 fe. 이제 죄인이었는데 의인이 되었습니다. Dios, yo era pecador, pero yo he sido ahora justo. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었습니다. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. 하나님이 나를 거룩하게 하셨습니다. Dios me ha justificado. 하나님이 나를 의롭게 하셨습니다. Dios me ha como santificado. 여러분 그걸 믿고 사는 사람들은 반드시 축복된 인생을 사는 거예요.
Los que creen en esta palabra de Dios, Dios va a bendecir. 아시겠어요? ¿Me hago entender? 자, 그래서 오늘 요한복음 2장에 Por eso esta noche San Juan capítulo 2 물이 포도주로 바뀌었는데 convirtió el agua a vino. 자, 여러분들의 인생을 죄인에서 의인으로 다 바꿔주셨어요. Dios convirtió nuestra vida, era pecador, ahora somos 누가 justos. 그렇게 하셨죠? ¿Quién así cambió? 누가 그렇게 하셨어요? ¿Quién hizo esto? 예수님 그렇게 하셨지요? Jesús, ¿verdad? ¿No? 자, 여러분 모두 다 그 예수님 믿으시고 Esta noche todos que están en ese lugar creen en Jesús. 여러분들의 인생이 그 예수님으로 인하여서 행복하고 감사하고 그런 복된 삶이 될 줄 믿습니다. Yo creo, ¿no? En el nombre del Señor Jesucristo, usted todos siendo bendecidos. 감사합니다. 오늘 저녁에는 여기까지 말씀 전하겠습니다. Muchas gracias. Hasta aquí nosotros compartimos. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. 우리에게 이런 말씀을 나눌 수 있는 귀한 시간 주셔서 감사하고 Estamos muy agradecidos por darnos esa oportunidad de compartir la 우리가 palabra. 정말 예수님을 잘 알지 못하는 사람들인데 Verdaderamente no conocemos bien a Jesucristo, 예수님을 믿는 믿음을 주셔서 감사합니다. pero estamos muy agradecidos. Usted nos ha dado la fe de Jesús. 이 자리에 있는 우리 모두에게 하나님께서 은혜 베푸시고 Dios derrame su gracia a todos los que están en ese lugar. 우리를 복되게 하실 줄을 믿습니다. Creemos Dios va a bendecir a todos nosotros. 주님 앞에 감사를 드립니다. Le agradecemos al Señor. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Cristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.